Ki ngā take o tā wāhi I Naia nei, kua taua no te rangi Mārie ki runga I te whaitua nui o Rānana. Engari, he rereke te kōrero ki e rā atu o ngā rohe o Ingarangi. Ko I rā te take e tau whiro tonu ana a ngai Māori kei tērā moka o te ao e noho ana. I kōrero a Irina Smith ki etahi o rātau. Kei te tipu tonu te riri, kei te nana ki a tonu ngā mahi. During the start of the early evening, we had a steaming raid where about 30 people went into a local jewellery pawnbrokers and just about wiped out the whole store really. Just a couple of burnings and nothing. It was a quiet night but really tense. Kei te takiwā o Halston a Bruce Simpson, tētahi o te iwi kāinga kua hoha, kua pukuriri hoki ki enei mahi whakatumatuma, no reira kua tū ko tahi rātou. My nephew last night says that he was on a bus on the way back and some people were trying to start some sort of movement on the bus in regards to wrecking the bus, but slowly everyone in the bus turned against him and eventually they were kicked off. Engari, kia matara, kia tūpato hoki, koe rā te whakahaua te kuia morehu o Ngāti Rānana. Kia tūpato te haere. That's why Esther. That's what we're telling everybody. Just don't tipi haere if you don't have to. And we're all watching out for one another. Ko te awanga ki te iwi o Rānana, kaore rātou I te mōhio, hiaha te take e haere tonu nei ngā mahi whakatumatuma, a hia hoki mutu ai. A lot of people just taking advantage of what they say as a demonstration, but it's not really. It's just a lot of people taking advantage to rob and commit a lot of crime. I tēnei wā taumaha e kore hoki e tawhiti ngā whakaro I te wā kāinga, engari e hara hoki I te mea kua hia rātou ki te wehe I a kaingarua. Certainly miss home, but home's always in the heart and we've been shown heaps of love. From everyone, we got lots of messages. Ka nui ke te aroha, you know, and it's helping us to know that people are caring for us as we watch out for one another here. Mā te aroha hoki e tau wai te rangi Mārie, Irina Smith, te karere.